Ka nyautrap Acik National Movement ne ka HNM ne ka apsau tarik unai wen hapo ka jingalam uba lamprang kharbani presiden rangba ka seng kilale banyak kendo yo menteri rangba ka jela ukanat ke sangma ban kentu yo u ba unsim khia ban penbek no wod yo pot usam ka jela asam habakran baglap thai khubor hadin ka jinga kendo yo ukanat ke sangma uba lamprang kharbani ulong ba ka meglean adu baklayo la ka jong ka jela kampat la ban penbek yo pot usam ka jela asam bat kumta ula kentu yak sarkar MDA ban kensim khia lor ka ne ka bendam Islam saya kesepak nyu puar begiyo nyung kejela kejing ya kejaput kejing sak turput jong ka kenda bersiap do jat penreu lam haman lagi dong haman lagi jaga lagi phai sa blok turu kenda bersiap di penreu ngasa kentolut ni phai lang piru omdai ta sak turput omdai ta yakini ikiye hat haru kala penlong ya ki parado Islam ni ban du jong im tata mentakan nega tauba do sanda mentakan nega bodor isu ngadu Islam jadi sepak nyu puar haduk mentakin parlaban penbaik lawan kawai ke kuman kawai te mentang ila request yo chief minister jungi ba day ban le na kom kloy ne kam nama ban sono ka sukar MDA na do baga long ka sukar jungi ne kaliya kampat khot komite ngot sin ro bat sukar sam na banta ban nekan na bra isu de ka taw ka pen bita bat ka pen long ya ka HM kum kawai ke seng bar bek kerpang yo purusan ka siap di bro mentang wat ban nekendo yo chief minister pa ong bat khale kom kloy nama ngukwa ba kenda siap di benreu kadang minik sengi kadang ja kadang sakentur kadang omdai ta ba sakentur ba susi kalong ba ki paradok ki persam jungi hathan boda ladai ha blok 1 blok 2 ladai ha rata cira ladai ha langpe ladai ha balakwa ka man ka por kejing sya kentur pot omdai sya kentur pot ro kejing sya thombor kejing sya nyon beng jong kedet benreu jong pro usnam jungi kalong so plat nama kini ki bro kejing bom sim khia kejing lek sting jong sarkar na banta banyakan ya usam ngatrai fikin mau ha ni Islam lek no lai halampi wat ki blang ki masiru sya peniap sya tu siar ki ai tanah benta ka ne kampodar isu nama kata ngila request jor yo chief minister ba dai ban lek kamploi khot no meeting bat ke chief minister chief secretary na benta penbaik no ile program kenang ba ki parari jungi hante ko berar kin mat su ke ko mat ha ki south house nam tam product ta gadai kajing thang kajing kuat orang tak cakap. Tapi ini batang sport atau nak soal jalan kalau bagi ni usaha kajian tentang sponsor nama apa kemudian kita hendak bersiap dari besok ke hak apa dari juga subsidi. Jadi kalau sponsor kata lagi kajing Indonesia, Haji Indonesia ka सरकार में खलिया का district council ki im raj ki et ki hima ki sengbelang ki dai benia simkhia rong karkat benia trisitong benia sim yang jadi klik mentaka kendak siap kenang besar India rukan interfere rela ka sarkar Meghalaya ka suyo thia langai la sau tam tali kisnam ka sarkar ni dal hi kumno kan interfere langai kan tuklar ni kam ye banbit pot dang jong ka Meghalaya ka sam ta tau kum ka seng ni kan tus kutung ni reman siruman ngin pen ke si pen ke nang ba ka sarkar akan simkhia yang ka tawa dausan jong ka benreu ka bagi lamat ha ki sau tam tali kisnam Iwan ikandu yu chief minister awat akan cibunkan ko jung I thumyo pangyesong kani perkhat cibun bi goro nang ayo pangye submit ya ka napandam ko bedi bakan ga border dispute nakaliang jung chief minister ulah pula awat na tahu nak pun bedi bakan ga covid ada jing sisa ulah dan ka kaji penbaik buat ka sarkar Assam hau ni uprai ma chbal adab nei ka jaring khan na bhawan kani ka covid-19 ni kani pandemic dong khamyo asu ban ya kendu barki dola kula dingi wong ba nani sakmat bun simkhia bun sakhat ya ka sarkar Assam ban yakran bilateral ya bede ba kani ka issues na border unsa take initiative step bede ba kani ka issues cukup okey nakaling sanggi ke di issues na lo border ke semua zaman tang iwan hani ke ha tang wi ka border dispute Hai kibun issues hani mentang ka I ka bang iwan ka appointment buat siap ka tam mentang border issues Kisah apa yang dikira bersih yang tidak belum ni dengan sebenarnya jiwa Islam semua border kan lu kimat jenis belum tadi kita kita buat asal kentur pun siapa oh ini lagi nanti buat balap loba kai kejingwan kentur jangka asam bedi baka susna itu kejingkin wala kata kejaka kadang di kejaka kadang tan ada subsidies ada I ba nak kalian jangka sarkar asam ka maintain ya proses ko ada kelas sedang men encourage dan kalian juga cendang kali untuk sengai bedi begini